Hello, huyu ni mteja alikuja akilalamika nywele zake, hazinenepi, zinakonda, na zina matundu, na zina mafundo. Nywele haijanyoka. And guess what also I discovered ni matundu kama hivyo, unavyoona. Nywele ya mteja ina miaka 2 lakini unavyoiona haina muonekano mzuri. Sehemu zingine imenyoka, sehemu zingine imejifunga, sehemu zingine ina mashimo, nywele ina matundu makubwa kama hivyo. Nywele kama hii jamani, haiwezi kunenepa, wala haiwezi kustawi, wala haiwezi kunyooka ikiwa ina matundu kama hivyo. Unaona, matundu yamekuwa yakiachwa kwenye nywele, na hili tatizo limekuwa ni common, ni kwa sababu watu hawafuati rotation wakati wa kufanya maintenance. Jamani, usipofuata rotation, matokeo yake ndo kama hivyo, nywele ya mteja inakuwa na mashimo kama hivyo. Sister locks haiwezi kunyoka, haiwezi kustawi, wala haiwezi kunawili ikiwa rotation haifuati vizuri. Na hapo ndo tuko tunafanya kufiksi hayo matundu ya mteja wetu kwenye nywele zake, ili angalau nywele zirudishe nuru, zionekane tena vizuri, zinyooke, ziwe kama ambavyo zinapaswa kuwa. Jamani, tunatakiwa tuzingatie rotation wakati wa kufanya maintenance ili kuzuia matundu. Kama unavyoona hapo, tumemaliza kufiksi na nywele yake imenyooka, imekaa tena vizuri. Sasa hivi angalau ina muonekano mzuri, imenyooka, na yale matundu na vile vifundu havipo tena. Jamani, tunatakiwa tuhakikishe tunapenda nywele zetu kwanza, na tunaangalia sehemu nzuri ya kufanya maintenance, kuzuia matundu na kuhakikisha nywele yetu inapendeza.